खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बीटीसी सरकारनिफ्राय क'क्राझार सोहोराव जाग्रा मुवा बेसाद आरो गला हटेलफोराव गोख्रों सिग्रोमनाय एबा गोख्रों नोजोर लाखिदों। बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा लखि दास आरो फुड सेफ्टिजों जथायै नायबिजिरदों क'क्राझार सहरनि हटेल गला बायदि बायदि मुवा बेसाद फानग्रा गलाफोराव। बे समाव मख'जाथावदि क'क्राझारनि माखासे मानि गलाफोराव जाथावै आरो एक्सपायरि डेट थांनाय मुवा बेसादखौ नोंथांमोननो जाहोगासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोना क'क्राझार सहराव मुवा बेसाद जाग्रा मुवा बेसाद लानायनि सिगां 10 खेब नायबिजिरग्रो आरो एक्सपायरि डेटखौ नोंथांमोना गले गले नाय। जेराव गाइखेर मुवा बेसाद आमुल बायदि बायदिफोरखौ बे समाव एक्सपायरि डेट थांखांनायनि उनावबो क'क्राझार सहरनि माखासे मानि गलाफोराव फानदों आरो बेखौ गोख्रों सिग्रोमदों बीटीसी सरकारनिफ्राय। नंगौ, बे समाव गिबि खेबनि थाखाय जाग्रा मुवाफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों बीटीसी सरकारनिफ्राय बा बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा लखि दासजों लोगोसे फुड सेफ्टिनि हानजाफ्रा। आरो बे समाव फुड सेफ्टि एबा बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननि हानजाया बीटीसीनि गोबां जिल्लाफोराव जाग्रा मुवाफोरनि सायाव नोजोर लाखिदों। मख'नांगोन दि बीटीसी सरकारनिफ्राय गला हटेलफोराव जाग्रा मुवा फाननायनि सायाव गोख्रों नोजोर बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा लखि दास आरो फुड सेफ्टिजों जथायै नायबिजिरदों क'क्राझार सहरनि माखासे मानि गला आरो हटेलफोराव। लोगोसे बे समाव गिख्रंथाव बाथ्रा दि जे क'क्राझार सोहोराव एक्सपायरि डेट थांनाय आमुल बायदि गाइखेरफोरखौ बे समाव फाननानै नोंथांमोनखौ बिस गोनां बायदि जाहोगासिनो दं। बेखौ रोखा खालामदों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा लखि दास बिथाङा। डेट बारखांनायनि उनावबो क'क्राझारनि माखासे सहराव फाननाय जादों माखासे मानि मुवा बेसाद। बेखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा। क'क्राझार सहरनि माखासे मानि मुवा बेसादा एक्सपायरि डेट थांखांनायनि उनावबो नोंथांमोननो फानगासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोना गले गले बे एक्सपायरि डेटखौ चेक खालामनानै नोंथांमोना जाहाथे बायो, बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा लखि दास बिथाङा। হয়, আজি আমি কোকৰাঝাৰ টাউনত আমি ফুড সেফটি অফিচাৰ, সাপ্লাই অফিচাৰ, CSD সাপ্লাই সকলোৱে মিলি মই BTCৰ EM সকলোৱে মিলি আমি আজি এটা ভিজিট কৰিলোঁ। আৰু ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি বহুতো এনেকুৱা সামগ্ৰী পালোঁ। আজি গেলামাল দোকানত গৈছোঁ, আপোনাৰ গেলামালৰ বহুতো সামগ্ৰী আছে এক্সপায়াৰি হৈ গৈছে, তেখেতসকলে দোকানত ৰাখি থৈছে। এতিয়া আছোঁ আমি আমুল হ'লচেলত। ইয়াতে আমি গাখীৰ পাইছোঁ, গাখীৰৰ পেকেটবোৰ এক্সপায়াৰি হৈ গৈছে। 25 তাৰিখত গাখীৰ এক্সপায়াৰি হৈ গৈছে। কিমান ডাঙৰ কথা, আজি সৰু বাচ্চা গাখীৰটো সৰু বাচ্চাৰ পৰা ধৰি বা সকলো মানুহে সদায় ডেইলি খায়। তো সেইখিনি এক্সপায়াৰি মাল যদি আমি খাওঁ, আজি আপোনাৰ হোটেলত গৈছোঁ, হোটেলত আপোনাৰ ৰঙা চিলিণ্ডাৰ এটা আমাৰ LMB বুলি এটা হোটেল আছে, 4টা ৰঙা চিলিণ্ডাৰ লগাই কেনে কাম কৰি আছিলে। তো আমাৰ গেছৰ দাম আজি আপোনালোকে গম পায় যে গেছৰ নাটনি, এজেঞ্চিসকলে দিনৰ দিন লাইন লগাই থয় সাধাৰণ পাব্লিকক। তো নাটনিটো ব্লেকত চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰি কিনে নাটনি কৰি আছে। আৰু আমাৰ যিসকল গেছ এজেঞ্চি আছে, আমাৰ গেছ এজেঞ্চিসকলে ব্লেকত বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু হোটেলৰ ইয়াত তেখেতসকলে কমাৰ্চিয়েল চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেখেতসকলে কি কৰি আছে, চব ৰঙা চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই নিজে ওলাই আহিছোঁ। আৰু খুব লেতেৰা পৰিৱেশ, খুব খাদ্য সামগ্ৰী যিমান প্ৰস্তুত কৰি আছে খুব লেতেৰা পৰিৱেশত তৈয়াৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি আজি BTCৰ তৰফৰ পৰা মই EM হিচাপে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ভিজিট চলি আছে কোকৰাঝাৰত।